15 minutes usia wara ya butanu Somtrera chothori rescone rara no bvela phanda na nyambedzano yashu ri bvele phanda na mbeke ya mshumo yashu ya dzikhosi na dzikhosi kadzi unori boy apa ndiri dzakasha mpechelesi wa Nzhelele FM ndo dzidzula boy na dzimwe dza dzikhosi hanefha ndi kwamba dzikhosi dzine dziva dzikhosikone dzari pulumbedzela no ri kadzingela dzichimarinata dza verifya vaita zvoṱhe avana ndori vashela na zvijantsonzonzo na zvijandongolo dodzera dzipinari bhotoro hanefhala hezwi zvichida ngapa ndori dzakasho vachipfana ndichiri ndikokadzinga ngapa hayi avana ndivone vanei vavoswa nevavekanya svu zvoṱhe zvi vari hayi kubai hamukadzingi hayi arikoni shururira kezvo shururani vatechelesivo angeinda avapfe uri voi zvinungunira zvichera dhurubho rupi ndi Razorman ani ndikodhova ndazviamba ndazviombedzero ri ayethe ngauri upfi muthu hachimbiri ayethe muthu hachimbiri ayethe muthu chivenda chiri muthu hachimbiri ayethe varinga chivenda tonga zviyayi vhele zviyayi vanga chivenda zvitodi zvino muthu tochimbira na mumwe ya zvino voi udiva hone apa Chizzney kati na mulanguli DJ Khaphy vanei hayi bo ndikhova vona vaone nganefa nga site ni hapa vakhora no miemela vachimiemela usumbidzo ri hayi namusi alito vala maladzi